Itina wa livoti kuma muveani wa ukunikili wa nzeve kwonan'ya kana kyumwa cha kwambiia uni isio mbingi sya Makueni nisyukusiiya mbua mbingi muandiki mutinika silikali mitiiuko Teresia Mbaika niwenda Enenthi Makueni na ala kuvikeo yuma kwatite ukuno muno kuma mbua ya mbisya Mesuviane na miisyo yonthe ila ikwetwe ni mbua ino na muno kwikala vasa na Mbusi ila Ivingite. Teri ane na uthaithini wa misa na harambe ila yethwa kanisani wa St. Alphonse wote na Fred Muteti ula ni mwene kivila wa Special Economic Zones na ula eatianite na muandiki Teresia Mbaika niwenda Enenthi kusuvia ngetha ila meukwata kumana na mbua ino. Kale bichalo nukutuelesya. Muandiki munene muveani wa mutiiuko kana devolution muandu Teresia Mbaika uthaithini wa misa kanisani wa St. Alphonse musini wa wote unenini wake ni wosayana kwenda Enenthi kwisuviana na Mbusi atiwa weta kana ingi mbua yikuo ni utethesia isio mbingi kwata ngetha na amenda Enenthi ala meuketha leu kusuvia uneni ulo wakwata mbau ni mwene kivila wa Special Economic Zones Fred Muteti na iwe ni mbua nzeo lakini tuesuvia twaisi andu ingi munopi nundu wa wathimo na wathimo yoga kwananga kwa ile osobi andu maitu matavyo meikalikosini wina kinu. Safety starts with you. Yani safety yakwa ninya na ile kwambiia nayo. Na walikosini wiki nguno utwawa na no kwa. Tisawa tutabia andu maitu lakini tuiteka advantage ya mbua nzeo ya weather nzeo tuimena tuiteka advantage pia ya opportunity ya silikali kututea ya fertilizer wina laisi la ingito wangiliza ndatuma na 5 hiyo ingililia maana 5 mondo te kuwema kwake twine bindesa ubito na mbua kwa sana we mutulu ibina ingi kwa kitu kwa mwingi kwa hapo kitu kabonzo ene na kilele kudogaoni lakini wewe ya kundu kuyuwa lakini anu ma kuyi me uye muzo ndi kubuye ko no ndo wa maana monobio wondonge ngai muvea mwakela mweka tasionde mubana nzia ya store na nzia ya add value kana kuisio wewe ikateria andune na itwige ni savings yenu. Mwandu Teresia Mbaika ni watini ya maumu make ukwati na alama ende na ukusi wa nthi ya Kenya na kuwetakana na mwikio na matambia la musumbe Ruto wende na kuosa kana nimeutuma maundu maololwa mithenya mivuthu yukite. We are living in very hard economic times and it's a transition period. I can tell you for a fact in the next few months also ni mwambia yuwa maundu maibendo. That is for sure. Na kindu kimwe ino uwe wacho ni joking na we close the ears because of the noise. We have to differentiate na wisuku kitu tuyando maba mwena bayetu nenye nese silikali yori kasi sindu isio ndaitu thina cia ithikwa ikondongi akasilikali. Uneni wa mwandu Teresia Mbaika ukakamithane ataalamu ma nzeve manenganie livoti ile ni kwonan'ya kana isio mbingi sya Makueni kyumwa kitu kwata nisyukusiiya mbua mbingi. Kale bichalo Mutongo TV vilingi wa mauvoo.